du bist. So, nu zijn we eruit. Dankzij voor kom. Welkom hier alle. Iedereen die gekomen is. Zijn van deel weinig, maar dat zou zijn dat iedereen die gekomen is. Ik geloof, we worden van deze zaken leren. Ik zal je zeggen wat het voor een thema zijn. En ik kan je zeggen persoonlijk dat van dit thema auto gobierno oder zelfstyrigeren is een van de thema's wo ik persoonlijk had. Dat is wirklich gegroeid met een schaafel. En kunt de regering met alle verstaan, das wordt een biblische regering. So, ik geloof dit wordt wirklich een zeer schöne Abend zijn. En dankzij even voor komen. En ziet je voor je tschüss en ziet welkom even. So, gracias Pablo y Stephanie también por venir. Y dit is ons laatste taller met Pablo en Karin. Van de drie wat we gepland hadden. So vielleicht wollen wir in der Zukunft noch mal was haben, wann Gott uns anrecht. Aber das ist nicht das letzte von den drei, was wir geplant haben. So, wir haben nach dem Anfang alle beten. Jesus, wir seien dir dankbar, dass du hier bist. Wir seien dir dankbar, dass du so gut bist zu uns, dass deine Liebe unendlich über uns ist und dass deine Genüge nicht abhielt. Gott, dankschön, dass du mit deinen Jes hier ganz bist. Und ich bete, Vater, dass diesen Abend ein Abend sein, wo wir die besser kennenlernen aus der Dreieinigkeit Gottes. Und dem, dass du uns lernen kannst, wo wir uns selbst regieren, wo wir uns unter deine Regierung nun stellen, wirklich auf eine biblische Weg leben und einfach deine Regie widerspiegeln können. Gott, ich bete, dass du musst Pablo sehen in jeder Wut, was er sagt, und der Stephanie auch, wenn sie was sagen, dass sie einfach kann geluten sein und dass sie den Wirt fängt. Und ich weiß, dass alles schafft, bloß wenn es dein Jes uns lernt, bloß wenn es dein Jes an uns ist und durch uns die Worte das. So du sei wie für die Verdankschein und möchtest du uns auf eine Horten geben, auf eine Ohren geben und wirklich ein ruhigen Jes geben zum Abnehmen und ein offenes Hort zum wirklich dort so luten ab Gode Eid voll und dort wachsen kann für dein Recht, Jesus. Dass dein Recht kann gebiet worden, erstens an uns und dann auch Raum uns und ab diese Eid, dass dein Recht wirklich ab diese Eid gebiet wird, dass dein Willen hier passiert, so dass im Himmel ist, Jesus. So dass uns Gebet für diesen Abend und macht dein Namen wirklich verherrlicht werden. Amén. Adelante, Pablo. Amén. Gracias, Elena. Buenas noches a todos. God ons alle. Qué bueno volver a verles. Dat is zo schijnend waar dat te zijn. Todos los que están hoy estuvieron en la segunda sesión. Die wat die hier nu vinden zijn, zij de laatste maal hier bij je was? No. ¿Tú sí? ¿En la primera? De eerste maal? Sí. De eerste maal Ok. bij je was, ja. Muy bien. Bueno, esta es la tercera Dit is nu de derde maal. sesión de Escuela de Padres. De derde lektie van deze school voor ouderen. Porque cuando nosotros tenemos hijos nos dicen Wens van wie kinderen hand wordt ons gezegd, que nadie nos enseña a ser padres. dat keiner dat ons leren wil ouderen te zijn. Pero si hay alguien, Maar dat jaft wer dat deed. Dios, God. Él tiene aquí su manual. Hij heeft hier zijn, zeg maar manual nogmaals. Y de él aprendemos a ser padres. En van hem leren we dat wil we zullen ouderen zijn. Cuando un adulto Van een erwachsene dice zegt que nadie le enseña a ser padre, que Dat no sabe China cómo am- ser padre, dat keiner hem leren dat wil vader of moeder te zijn, es porque sus padres no le enseñaron. dat is wens zijn ouderen hand hem dat niet geleerd. Una de las tareas de los padres Een van de opgaven van de ouderen es enseñar a sus hijos is de ene kinderen te onderrichten. para la vida adulta. Doordat zij beim erwachsen zijn ook weten wat aan is. Buenos hijos de Dios, Goede Gotteskinderen, que guarden la fe, dat zij den geloven behouden, que sean valientes, dat zij mutig zijn, übernehmend zijn. Ik que like dat woord. sean buenos mayordomos, Dat zij goede apostels zijn, vertreder,
que aprendan una labor, dat zij nou arbeid leren, pero también maar ook que sean buenos esposos dat zij goede man en vrouw voor zich y buenas miteinander zijn. esposas. En goede vrouwen, Y también ehevrouwen. que sean buenos padres, En dat zij ook goede ouderen zijn. buenas madres. En goede vaders en goede moeders. Eso es algo que Dios Dat is een zaak wat God nos manda a nosotros los padres. ons zeggen dat, ons opgeven dat als ouderen. Enseñar a nuestros hijos Onze kinderen te leren y prepararlos en die ver te bereiden. para cuando ellos tengan sus hijos, Omdat wanneer zij ene kinderen hebben, hagan de ellos, de sus hijos, merken zij van ene kinderen una descendencia para Dios. een nakomelingschap voor God. La Biblia dice God zegt in de que Bijbel hay hijos que son para bendición, dat de kinderen zijn als een zegen. pero también dice Maar dat zegt que ook algunos hijos son hijos para maldición. dat wessen kinderen, die zijn ook, wat zeg maar maldition nogmaals? Ten vloek door. Ningún padre quiere que su hijo sea para maldición. Keine ouderen willen dat kind als een vloek wordt zijn. Pero hay hijos Maar dat jeft kinderen que se alejan del corazón de sus padres. wat zich van ouderen, harten Del weghuilen corazón, dat. se alejan del corazón de Dios. En van God zijn hart zich weghuilen. Viven su vida como quieren, Die leven zoals zij willen. dañan su propia vida, Die merken zichzelf twee. dañan la vida de otros, En merken ook dat leven van anderen twee. aprenden malos hábitos. Die leren slechte zaken te doen. Algunos quieren dinero fácil, Manche willen leicht geld, bozig entonces geld. quieren robar, Zo die willen dan stelen. hacer narcotráfico, Met drugs wat handelen. quieren estar en negocios ilícitos, Die willen in onoprechte arbeiden zijn. negocios que promueven la Geschäfte maldad, wat falsche verren wegbrengen. la violencia Wat gewelttätig zijn. y que siembran infelicidad, En wat niet Tristeza. ontevredenheid. Onleidelijkheid en treurig zijn, wat dat zijn. siembran tristeza en su casa, Die zijn treurigheid en ergisa. en el corazón de sus padres. En dat hart van ihre ouderen. Su familia se avergüenza de ellos. De ihre familie die schämt zich met die. Son hijos que no son bendición. Dat zijn kinderen wat niet als een zegen door zijn. Pero los hijos Maar die kinderen y su futuro en die ihre toekomst está predestinado is al voorheergezegd por el trabajo de sus padres, por el van discipulado de sus van padres. dooruit wou die ouderen met een geschaft hebben, wou die een jengerschap neergenomen hebben. Así que Also, no queremos que nuestros hijos, we willen niet dat onze kinderen, cuando se casen wanneer die zich bevrijen y tengan hijos, en die kinderen hebben, ya no digan, Dat zij niet zijn, no sé ser papá o no sé ik weet ser mamá. niet wil vader te zijn, ik weet niet wil moeder te zijn. Los vamos a entrenar para eso. We worden dan door met beleren vader te zijn. Y el corazón de Dios se va a alegrar. En God zijn hart wordt zich vrijen. Pero algunos los entrenan también a su manera. Maar dat heeft ook zijn die beleren en naar ihre orde wies. Y no debemos entrenar a nuestros hijos a nuestra manera. En we zullen niet onze kinderen beleren doen als wat we zelfs willen. Debemos entrenarlos a la manera de Dios. We zullen hen beleren en leren zoals God dat in zijn woord zegt. ¿Mm? Entonces, Elena, Stephanie, Trudy y Naomi están traduciendo un libro. So wie vorher wat hij gezegd heeft, we doen een boek over zaten. Lo que Dios espera de nosotros como padres. Wat God van ons erwarten deed, zoals ouderen. Porque Dios espera algo de nosotros. Wens God erwartet wordt van ons. Y eso que Él espera, En dat wat hij erwartet, Él lo va a evaluar wat hij ook, con nuestros hijos. zeg maar evaluar. Hij Lo va a deed dat probar. beweten, wou dat wordt zijn, El resultado. doen als wat we met onze kinderen doen, wil onze kinderen uitkomen. El éxito de un padre
Mijn plotjes vinden het like ons goed. Den erfolgt Ajá. van de ouderen. ¿Cuál es el éxito de un padre? Wat is dat erfolg wat een vader en een moeder hebben kennen? Que sus hijos amen a Dios. God leven? ¿Qué piensan? Wat denk je? Wat denk je? Si tus hijos tienen 20 años, 25 y aman a Dios, tú dices, Want die Tanja vielleicht 20, 25 Mission Jahre alt zijn. cumplida. En zij geloven God. Sagst du vielleicht, ich habe das erledigt. Ich habe das hingekriegt. porque esa es la vida eterna, Wenn es dort ist, das ewige que Leben. le conozcan a Él, Gott sei am kennen. al único Dios verdadero. Der einzige Gott, was wahr ist. Pero el éxito real de un padre, Aber der wirkliche Erfolg el éxito von der profundo, Eltern, was wirklich deep wird, no es que tus hijos dort amen ist a Dios, nicht, dass deine Kinder Gott lieben, sino que tus nietos amen a Dios. sondern dass deine Großkinder Gott lieben. Si tus nietos aman a Dios, Wenn deine Großkinder Gott lieben, porque tú hiciste un buen trabajo como padre. das bedeutet, dass du hast eine gute Arbeit getan als Vater oder Mutter. Porque tus hijos Wenn es deine Kinder discipularon a sus nietos, haben deine Großkinder Gott a tus am nietos. Glauben belehrt. Así que Also, en la tercera generación, in der dritten Generation, el Señor va a decir, fuiste un buen padre. der Herr wird dann sagen, du wirst, Y entonces vas a recibir galardones en el cielo so du wirst wie belohnt worden im Himmel por tu buen trabajo. für deine gute Arbeit. Pero si no, Aber wenn nicht, pao, pao. dann jaftet. Dios es bueno. Gott ist gut. Hoy vamos a estar hablando Darüber de wir reden, una cualidad del carácter de Dios. eine Eigenschaft von Gott sein Charakter. Vamos a ver en Gálatas 5:20. Wir wollen das Buch von Galater gehen, 5, 5:20. 21. 20, 21, Ah, 22. 22. Galater 5, 22. Los frutos del Espíritu Santo. Die Frucht vom Heiligen Geist. Mas el fruto del Espíritu es amor, Denn Geist seine Frucht ist Liebe, gozo, Freude, paz, Friede, paciencia, Geduld, benignidad, Freundlichkeit, bondad, Gottgesonnen Fe, sein, Glauben, mansedumbre, Gelindigkeit templanza. und Selbstbeherrschung. Contra tales cosas no hay ley. Gegen Zonen ist das Gesetz nicht. Vamos a hablar de la templanza. Wir wollen von der Eva, ist der aquí el último, ¿no? Templanza ist el último. Selbstbeherrschung. Sí. Ist das, ich wollte hier mal eine Frage stellen. Ist das, Eva sagt mit der spanischen Dur, ist Templanza Selbstbeherrschung hier? Algunas versiones, en español por lo menos, dicen dominio propio. Ah ja, okay, so das Selbstbeherrschung ist das Wort. Ja, ¿Sí? está bien. Dominio propio, templanza o autogobierno. Oder Sí. Selbstbeherrschung heißt, dass auf der Papier Eva sagt, Selbstregierung wird auch ein Wort dafür sein. Es un fruto del Espíritu. Das ist Frucht vom Heiligen Geist. Quiere decir Das bedeutet, que este fruto dass diese Frucht, no lo vamos a recibir wo wir nicht sehen, de ninguna otra fuente, von ernsten in andere steht, sino directamente de Dios. als bloß direkt von Gott. No de mi buen amor para mi hijo, Dat is, komt niet uit mijn goede lief voor mijn kind. no de la escuela, Dat komt niet van de school. no del karate haiku que les enseñan dominio propio. Dat komt niet van deze karate-clubs waar die leren zichzelf te beherrschen. Así. Estoy con falda, pues, Pablo. No, no de la filosofía oriental. Dat komt niet van östliche Denkorten, wat vom Osten komen. La palabra de Dios dice Dat Wort Gottes sagt, que viene de Dios, dat het van Gott komt. porque es un fruto del Espíritu Santo. Wenn es Frucht ist vom Heiligen Geist. Entonces, vamos a ver un poco primero So, wir wollen la eerst zijn. introducción acerca de qué es el dominio propio. Este está funcionando. Hola. Hola, hola. ¿Está bien? Ok. Este no quiere? Muy bien. Me he perdido lo que dijiste. ¿No? Que Wir vamos a wollen ver die Introduction introducción. nu merken.
¿Qué entienden ustedes por Wat verstoor je dominio propio wanneer dit woord o autogobierno? zelfbeheersing, ¿Qué viene a su zelfsbeheer, mente? wat komt je aan je gedanken aan? Hier kan je beantwoorden. Que yo tenga control sobre mis acciones. Ik controleer wat ik doe. Pensé sobre no dejar que las emociones hagan lo que quieren. Mijn gevoelens durven niet dat doen wat ze willen. Tener control sobre los pensamientos. Even de gedanken wel controle houden. Está bien. Dominio propio. Zelfbeheersing. El dominio propio Zelfbeheersing es el gobierno de Dios als God zijn regering sobre los individuos, over einzelne mensen, sobre la iglesia over de kerk y sobre las instituciones. en over de institutionen van de gezelschap. Es decir, Dat betekent, Dios no quiere God wil niet obligar a nadie ernstig dat bematten a obedecerle a Él. om gehoorzaam te zijn. Dios quiere que cada individuo God wil dat ieder einzelne persoon le conozca a Él aantonen y voluntariamente en vrijwillig decida dat zich obedecer. entscheiden om gehoorzaam te zijn. Eso es dominio propio. Dat is wat zelfbeheersing is. Dios quiere que la iglesia God wil dat de kerk sea gobernada wordt regeerd por autogobierno, van zelfbeheersing. no por control. Niet doordat dat de controleerd wordt. Control De controle es el sistema de gobierno is een systeem van regering del diablo. van Satan. Dios no controla. God controleert niet. Dios no está en control. God is niet in controle. Dios gobierna God regeert. y Él está en gobierno. En hij is een regering. Y el gobierno implica En de regering betekent que tú decidas dat u die ervoor entscheiden is, voluntariamente, vrijwillig en libertad, en vrijheid obedecerle a Él. om gehoorzaam te zijn. La iglesia De kerk debe ser gobernada. zal En libertad. regeerd worden in vrijheid, El liderazgo dat de leiderschap enseñe a los creyentes de gläubigen und Gerechten, los principios bíblicos de biblische principes, para que ellos decidan voluntariamente Terwijl obedecer zij a Dios. vrijwillig uit zichzelf zich entscheiden God gehoorzaam te zijn. Si alguien obedece Wanneer zwei gehoorzaam por is, coerción, por obligación, wens de hand aan dat bemat, Dios no está en esa obediencia. God is niet in dem zijn gehoorzaam. No hay fruto del Espíritu. Dat geeft u daar niet de vrucht van Heilige Geest. También las instituciones, Ook de institutionen, como el gobierno civil, zoals de civiele regering, el sistema empresarial, zoals dat systeem wat de geschäfte beheerst, las instituciones educativas, de steden waar geleerd wordt, de scholen, universiteiten en zo, también deberían zullen ook estar bajo el gobierno de Dios. onder God zijn regering zijn. Si nosotros Van wie viviéramos worden zo el leven? sistema de gobierno Het systeem van de regering, bíblico zoals de Bijbel dat zegt, en casa, en la familia, in ons heim, bij onze familie, en la iglesia in het kerk, y en las instituciones, en in de institutionen, ¿cuál será el resultado? wat wordt de uitkomst zijn? Libertad. Vrijheid. Tendríamos familias más libres, Dan worden we families hebben wat meer vrij zijn. iglesias más libres Kerken wat meer vrij zijn. y naciones más En libres. nationen wat meer vrij zijn. Entonces, ¿cuántos de nosotros, padres, So, hoeveel van ons als ouderen no queremos que nuestros hijos tengan dominio propio? willen niet willen dat onze kinderen zich weten zelfs te beheersen? Que solamente se coman un chocolatito, Dat die maar best een chocolade opeten. no todo el bloque de chocolate. Niet het ganze stuk. Que no hagan berrinches, Dat pataletas. zij zich niet door hand schmieden en stanken en schreeuwen. Que respiren y hagan, Dat die eenmaal inademen en estoy bien.
in sein Einziger. Que no se peleen, que no sean iracundos. Dort sie nicht sich striden, dort sie nicht, dort sie sich nicht fetten. Que no se pasen del tiempo cuando les damos permiso de ver la tele. Dort sie nicht über den Tid gehen, wann wir ihnen die Freiheit geben, Tele zu checken. O cuando tienen un celular. Oder wann sie am Celular sind. Que no se vuelvan adictos a él. Dort sie nicht daran verskluft worden. ¿Alguien quiere tener hijos aquí? Welche Con dominio uns propio? so eine Ort Kinder haben, was sie selbst beherrschen? ¿Verdad? Das stimmt. Entonces, ese es tu trabajo como padre. Dort ist deine Arbeit als Vater, als Mutter. Enseñar a tus hijos Deine Kinder lernen, a autogobernarse, dort sie sich selbst regieren wollen. tener dominio propio. Selbstbeherrschung haben. Los niños, Die Kinder, como esa bebé que está allí, so ist das Schmack am Jahr zu tun, no tiene autogobierno ni die dominio haben propio. noch nicht Selbstbeherrschung und nicht Selbstregierung. Ella no es consciente que todavía no sabe Die ist sich caminar, dort sostenerse, nicht bewusst noch nicht dort dazu. pero quiere lanzarse de cabeza de los brazos de su Und die madre. weiß noch nicht, die weiß nicht, dass sie nicht gehen können, aber die will, und die versieht, und die schmiert sich dann an. Pero ella no sabe que se va a golpear Die weiß noch nicht, dass die sich durchschlugen y wollen. aún así se quiere lanzar. Aber trotzdem will die einfach mal losgehen. Porque todos nosotros cuando nacemos, Wenn es alle von uns, als wir geboren werden, nacemos con 0% de dominio propio. hat wir 0%, absolut 1% von Selbstbeherrschung. Cero autogobierno. 0 Selbstregierung. Por Alle. eso así chiquillos, So die nenes, ganz Kleinen, du, comen tierra. die eten Erde. A mi hijo una vez le saqué una araña de la boca. Ein von meinen Sehens nahm ich mal eine Spanne aus dem Müll. No tienen dominio propio. Die hat nicht Selbstbeherrschung. Porque soy su padre. Die fragen, warum ich das durchgenommen habe, wenn es eigentlich vorher sieht, deswegen. Porque soy su padre Wenn y es sein Vater sieht. yo voy a responder a Dios por mis hijos. Ich sie für Gott verantwortlich für meine Kinder. Tú le dices a los niños, Wenn no du pongan sagst el zu den dedo Kindern, aquí Du nicht den Finger en in la den stecken, corriente du hast Strombahn, y ellos van y ponen el dedo. und die gehen und dann stoppen den Finger. Y si ellos quisieran decidir, por ejemplo, sobre su comida, Und wenn sie können zum Beispiel über ihr Eten selbst entscheiden, ¿qué creen que decidirían was ellos läuft comer die, würde die wollen eten. todos los días? Dulces, Säutigkeiten, sodas, Säder, papas fritas, French fries, pizzas, hamburguesas, Pizzas, Hamburger, all so was das noch. nada nutritivo. ni Nicht, was saludable. wirklich gesund ist. Entonces, ellos no saben todavía gobernarse. So, die wollten sich noch nicht selbst regieren. Y por eso, Und deswegen Dios trae a esos pequeños angelitos nimmt Gott diese Engeltjes y los entrega und er überjagt den a dos adultos responsables, zwei Erwachsene, was responsabel sind. Verantwortlich. llamados papá y mamá. Und diese zwei heißen Papa und Mama. Adultos, Die sind Erwachsene, maduros, was rieb sind, valientes, die sind übernehmen, responsables, verantwortlich, que sí se autogobiernan, was sich weiten selbst regieren. para que les enseñen a ellos Damit sie ernt auch el unrechten, autogobierno, sich selbst regieren. el dominio propio. Selbstbeherrschung. Entonces, una idea fundacional de este principio So eine grundlegende Idee von diesem Prinzip von Selbstregierung. tenemos la idea que el gobierno Wir haben die Idee, dass die Regierung está relacionado a la política. es bloß mit Politik was zu tun. Pensamos en gobierno Wir denken an Regierung y se nos viene a la mente und wir denken el an, palacio donde está el presidente, du wo der Präsident wohnt, la das Cámara de Congresistas, weiß ich alle nicht, was sagen. los alcaldes, Alcaldes und also, was ich glaube, wir wollen die wieder. Ja? gobernadores. So, wir denken an all diese verschiedensten Orten, wie es wir die Regierung, ihre Regierung merken. Eso es política, Dort ist Politik. es parte del gobierno, Dort ist Part von Regierung. pero no es todo lo que es el Aber gobierno. dort ist nicht alles, was die Regierung anhüllen wird. El gobierno Die Regierung es una expresión de Dios. ist eine Offenbarung von Gott.
El gobierno es la manera De regering is die weg en que Dios waar God, se revela a nosotros. God zich ons openbaren dit. Porque Dios Wens God es autoridad. is autoriteit. Hij is ewa ons. Porque Dios Wens God tiene leyes heeft Gesetze y también tiene súbditos, en hij heeft ook die wat onjadoen zijn. personas que obedecen sus leyes. Mensen wat zijn Gesetze gehoorzaam zijn. Entonces se necesitan esas tres cosas para que haya gobierno. So, man braucht diese drei Sachen, omdat het regering heeft. Una figura de autoridad, Einer wat de Herrscher is, una figura de ley ein wat Gesetz is, o instrucción Verschrift, y una figura de sujeción. en ein, wie sagt man Figuren nochmal? Eine Art und Weise, wo unjadoen te zijn, wo de draden zijn. ¿Sí? Entonces lo que Dios hace So, wat God deed, desde el Génesis, desde el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, van 1 Mose ganz tot am eng bad Openbarung, es gobernarnos, is ons te regeren. gobernar sobre toda la creación Over de ganze Schöpfung te regeren, y sobre la eternidad, en over de ganze Ewigkeit. sobre todas las galaxias. Over al die galaxien wat er Dios zijn. gobierna. God herrscht. Hij regeert. Dios es soberano Hij is Eberhaupt. y Dios tiene leyes En God heeft Gesetze, que le ha dado wat hij gegeven heeft. a cada partícula y cada átomo que Él ha creado. Jeder kleine Steitje wat op deze eerd is. Ook wanneer particula, ik weet niet of je weet, man kan het niet zijn, over alles wat op deze wereld in gemerkt worden is, heeft een Gesetz wat het bevallen is. Las montañas obedecen a Dios. De Gebirge, die gehorchen God. Las estrellas cantan para Dios. De sterns, die zingen voor hem. Los mares obedecen a Dios. De meer, de verschillendste meer op de wereld, die gehorchen ook God. En Job dice En het boek van que Hiob, es Él, Dios, que es Dios. Job dice, en Job, libro de Job, Hiob zegt, God que fue Dios quien puso límite a los is mares. die wat een grens gemerkt heeft voor het meer. Pero Dios no construyó unas murallas para el océano. Aber Gott hat du nicht eine Wand abgestaltet, hier kannst du kommen mehr. Dios diseñó un límite. Gott hat dort so gemerkt, dass du eine Grenze hast für das Meer. Y el océano obedece a una ley física. Und das Meer ist gehorsam, diese Art Gesetz. No podemos verla, Und wir können nicht das Gesetz du sein, pero aber está ahí. das Meer gehorcht das Gesetz. Y las aguas obedecen a Dios. Und die Wutter stehen gehorchen Gott. La lluvia cae Der Regen fällt, porque Dios así lo manda. wenn es Gott das so scheichen wird. Nosotros obedecemos a Dios Wir sind Gott gehorsam, a través de cada ley durch jedes Gesetz, que aquí nos ha dejado plasmada. was er hier abgeschrieben hat für uns. Entonces, Dios So, puede ser conocido íntegramente por nosotros Gott kann gekannt werden, vollständig, si entendemos su idea de gobierno. wenn wir seine Idee von Regierung begreifen. Podemos conocer a Dios como Padre, Wir können Gott kennenlernen als Vater, como Creador, als Schöpfer, como Hijo de Dios, a als Jesús, Gotteskind, der como Jesus, Redentor, als Rader. Salvador. Pero solamente si lo conocemos como soberano Aber bloß wenn wir als Herrscher, als Überhaupt kennen y como la autoridad que es Él, und als Autorität erkennen, das ist, was er ist, vamos a conocer wo wir kennen y a entender und verstehen, el corazón de Dios Gott sein Hort profundamente. deep verstehen. La figura de ley, So, Dios, perdón, la figura de autoridad, Dios, so das erste Part, was ich sehe, Autorität überhaupt, was Gott ist, es tan necesaria ist so nötig, como la figura de sujeción. als wat het is de andere Part, wat unjadoen zijn anjet. Donde quiera que haya una autoridad Wo immer eine Autorität Una ist, ley. ein Gesetz, y un súbdito, in einer, was unjadoen ist, allí ya hay gobierno. du ist Regierung.
Entonces en casa So, en je thuis. tenemos figura de autoridad. Wie hand einer wat autoriteit ¿Quién als es? überhaupt? Wer ist dort? ¿Quién es figura de autoridad en casa? Wer ist überhaupt en je huis? Bien, Ja, das ist un gut. hogar, En een heim. vamos a desglosarlo un poco más. Wir wollen hier ein Entonces, klein bisschen el hogar mehr está nachholen. conformado por So, en een heim ist da dos adultos que son hombre twee y Erwachsene, mujer, een man en een vrouw, hijos, de Kinder. tal vez haya abuelos, tíos, Vielleicht sind da wat onkels en tantes wat sind, oder de grootouderen. pero vamos a hablar entonces de una familia de padres e hijos. Wir wollen dann von einer Familie reden, wat de ouderen en Kinder ist. En el matrimonio, En de Ehe, autoridad es el hombre. de man ist de Überhaupt. ¿Mm? En el matrimonio. En de Ehe. ¿Quién es figura de sumisión? Wer ist da, wat du dann ongedaan ist? Esposa, mujer. De Ehefrau, de Frau. ¿Y cuál es la figura de ley? En wat ist dort gesagt? Lo que Dios dijo. Wat Gott gesagt hat. Esposo, trate a su esposa como vaso frágil. Ehemann, doune die Frau abpassen als die Esposa. wat fragil ist, wat leicht tweeën. Sujétate a tu marido. Ehefrau, sie die man ongedaan. Respeta a tu marido. Daar am Respekt wiesen. Figura de autoridad, de sujeción y So, de wie hand hier ley. überhaupt, wie hand hier gesagt und Entonces, wie en hand el hier ongedaan matrimonio- zijn. So, eine Ehe, O el matrimonio es una expresión de gobierno. so de Ehe ist eine Openbarung von Regierung. Cuando nosotros entendemos el matrimonio Wenn wir verstehen, was Ehe como ist, una estructura de gobierno, als eine Struktur von Regierung, va a ser más fácil wird es leichter sein, vivir en el diseño de Dios. nur Gott sein Diseño, Model, Leben. En la familia con hijos, ¿quiénes son la autoridad? Eine Familie, die Kinder hat, wer ist die Figur von Autorität? Los padres. Die Eltern. ¿Cuál es la figura de sujeción? Los Was súbditos. ist die, was ungedaan sollen sein? Wer sind die? Los hijos. Die Kinder. ¿Cuál es la figura de ley o instrucción? Was ist die Figur von Gesetz oder von Vorschrift? Todo lo que Dios manda a los padres que le enseñen a sus hijos. All dort, was Gott zu den Eltern sagt, die sollen jene Kinder das lernen. Dime una instrucción que dan a sus hijos. Gib mir mal ein Beispiel, was die jene Kinder lernen. Eine Vorschrift, was die jene Kinder lernen. ¿Qué cosa? Dicen que me hablan a mí. Con la comida, a la hora de dormir. Ernst wat, wanneer de sloepen gaan, wanneer eten, ernste zaken. Si le decimos no a una cosa, se queda de no. No cambia Wanneer we después a un sí. nee zijn, als er eenmaal nee je meint, dat jaft dan doen we niet een jo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la ley? So wat is dat gezegd? Que si papá o mamá dicen algo, Wanneer mama of papa wat zijn, es palabra sagrada. dat is een heilig woord. Así es. Zo is het. Suponemos que es algo bueno. We willen blijven dat het is wat goed is. ¿Sí? Entonces hay una ley. So dat jaft een gezegd. Debes tomarte toda la sopa. Du moet al die sop uiteten. Debes dormir a las 8 de la noche. Klok 8 zoals du sloepen. No hay pantallas de celular para ti. Dat jaft geen cellular voor die nu. No golpees a tu hermano. Niet die broeder sloenen. Ordena tu cuarto. Doe die stoof afnemen. Todo eso son leyes. Al dit is gezegd. Si no hay leyes en el hogar Wanneer er geen gesetze zijn in dat heim, y solamente hay hijos y padres, en er zijn plus kinderen en ouderen, ¿cómo será ese hogar? wel wordt zo'n heim zijn? No hay gobierno. Dat du hast keine Regierung. Si hay leyes, Wanneer du gesetzen sind, pero no está papá y mamá, aber Mama und Papa sind nicht da, entonces tampoco hay gobierno. dann hast du auch nicht Regierung. Si está papá y mamá,
Wann Mama und Papa du hay sind, leyes, und du sind gesetzen, pero no hay hijos para obedecerlas, aber du sind keine Kinder, was die gehorsam sind, todavía no está completa la expresión de gobierno para la familia. die Openbarung von Regierung ist noch nicht vollständig durch in das Heim. Gracias. Uitreichung. Entonces, el gobierno terrenal So, die irdische Regierung en la familia, en de familie en la iglesia en de kerk, o en cualquier institución de ernst eine Institution debería ser soll sein, una expresión de gobierno de Dios. eine Uitreichung von Regierung von Gott. Dios gobierna Gott regiert en amor, in Life, en libertad in Freiheit y en justicia. en in Gerechtigkeit. Los padres Die Eltern deben gobernar con amor, sollen mit Life regieren, con libertad mit Freiheit y con justicia. und mit Gerechtigkeit. ¿Qué quiere decir eso? Was meint das? Que aunque papá y mamá quieran Wann Papa und Mama wollen, exhortar a sus hijos, die Kinder wirklich so disciplinarlos, so den wirklich disziplinieren, den Trachtwiesen, todavía deben tener amor para él. die para sollen hacerlo. trotzdem leben an dem, was sie tun. Si no lo hacemos con amor, Wenn wir dort ohne Life tun, no estamos gobernando a la manera de Dios. da wir nicht nur Gott seine Art und Weise regieren, Si lo hacemos con ira, wenn wir dort Euer tun, con maltrato, falsch behandeln, con maldiciones para este nene, mit einem Fluch für das Kind, no estamos gobernando como Dios gobierna. dann da wir nicht regieren, so als Gott das tut. Pero también Aber deben ellos gobernar a sus hijos en libertad. sie sollen auch ihre Kinder und ihre Rechten regieren in Freiheit. ¿Qué quiere decir eso? Was bedeutet das? Que aunque ellos nacen con 0% de dominio propio, So, die Kinder, wenn sie geboren worden, haben die überhaupt keine Selbstbeherrschung. los van entrenando Das bedeutet, die Eltern wollen langsam lernen, para que poco a poco dass sie immer werden besser mehr, ellos decidan obedecer dass sie sich dafür entscheiden, die Kinder voluntariamente. freiwillig, dass sie Mama und Papa wollen gehorsam sein. O sea, le enseñamos, So, wie unser Rechten ernst, wir lernen ernst. debes ir a la cama a las 8 o 9 de la Du noche. sollst noch den Bad gehen zum Schlupen, Klock 8 oder Klock 9. Y al comienzo Am Anfang vas a tener que estar sobre él. Was Son du- las 9. mit dem Matt gehen, in Eberdienst No te sein. has puesto el pijama, Du hast noch nicht deine Nachtkleider te has eingetragen. cepillado los Hast dientes, du die Zähne gebarscht? estás jugando Du darfst spielen al comienzo. am Anfang. Pero un día, Wobei ein Tag, este hijo das Kind debe estar pendiente de la hora. soll aufpassen, mismo. was die Zeit ist, noch Y für sich decir, selbst, oh, zum son las sagen, 9, das ist nicht Klock 9. debo ir a mi cama Ich soll in mein Bad gehen. voluntariamente. Uit sich selbst, freiwillig. Entonces le hemos enseñado a autogobernarse. Dann habe ich gelehrt, sich selbst zu regieren. Entonces debemos crear So, wir sollen merken, individuos einzelne libres, Menschen, die frei personas sind. libres, Personen, die frei sind. no controlados, Nicht die, die kontrolliert wurden. libres. Die, die frei sind. Y la libertad Und die Freiheit viene a su corazón kommt in die Erwartung. cuando ellos conocen la ley de Dios Wenn sie Gott sein Gesetz kennen y por amor a Dios und uit Liebe für Gott deciden someterse a esa ley. sich selbst freiwillig unter das Gesetz neu stellen. Y también Dios gobierna en justicia. Und wir sollen auch in Gerechtigkeit regieren. ¿Cómo es esto? Wo ist so? Entonces tenemos dos hijos. So, wir haben zwei Kinder. Dos, tres, ok, tres. No hay problema que estén ahí y que hablen y todo eso. No hay Dat is problema. geen trouble dat die doen zijn, dat die best babbelen. No te sientas mal ni se sientan avergonzados. Dat je het niet schämen met die, dat je het niet slecht voelt met die. Está bien. It's good. Estamos felices de que estén acá. We zijn zo froh dat je hier bent. Es una bendición. Dat is een zegen. No hay problema. Dus geen trouble doen. Entonces hay tres hijos Zo, er zijn drie kinderen. y los dejaron en su cuarto. En die gaan in een stoel gelopen. Papá y mamá En papa en mama están ocupados. zijn druk. Tal vez ella está preparando la comida, Vielleicht dat mama eten maken.
Él está lavando los platos, Papa det otro trabajando scheven en la huerta. waschen, ergens wat anders geschoven. Y cuando fueron al cuarto, So, en die gaan dan naar de stoof, encontraron dan vind je un die, caos. als alles daar gedaan. Los talcos en el piso, Al het pulver uit je chat, het las babypulver. cremas de mamá untadas. Alles, mama, cremas van je zegt, is alle wind bemast. Y entonces, En ¿nosotros dan? qué haríamos? Wat worden we dan doen? Los tres son culpables. De drie zijn daarvoor verantwoordelijk. Y para los tres, En voor de drie, pach, pach, pach. no es la manera de Dios. Dat is niet God zijn orde wies. Para gobernar a la manera de Dios en justicia necesitamos tiempo. No God zijn orde wies met gerechtigheid Y te paciencia. regeren, moet we tijd hebben en geduld. Porque yo debo saber Wens ik moet weten, quién fue el autor material. wer heeft dit alle aangesteld? ¿Quién indujo a los demás? Wer heeft de anderen metgereden? ¿Quién fue el de la idea? Wer had de idee? Porque la justicia, Wens gerechtigheid, definida desde la cosmovisión bíblica, no de cosmovisie is mijn voet. perspectiva, Denk wat, pensamiento bíblico, weltanschauung, denkwoord van de Bijbel, wat gerechtigheid zo uitgelegd. entonces es darle a cada cual lo que se merece. Jeder einer krijgt dat wat wat schuldig zijn, doen ons wat hij gedaan heeft. Y yo no puedo corregir a los tres So ik kan niet den alle drie datzelfde de geven. la misma manera. Dat schafft niet. Yo tengo que saber Ik moet quién weten, incitó a los demás. wer heeft de anderen metgereden? Wer heeft gezegd, wel we moeten dit doen? Y él necesita más disciplina. En hij moet meer discipline gereden. Meer Los otros traagwijzing. también necesitan disciplina, De anderen brücken ook traagwijzing, pero no en el mismo nivel maar niet op dezelfde ort, que el que fue autor material. zoals die wat het heeft alle aangesteld. Sí, pero eso necesita tiempo porque yo debo Maar dit preguntarles, brükt tijd, ja, je moet een vrouw. indagar en su corazón, En hoort nengroeven. mirarlos a los ojos En uw tjetje. para saber si me están mintiendo. Ten o no. weten als ze niet onleen doen of niet. Porque normalmente cuando preguntamos, Wens je weinlich van die ¿quién lo vrouw, hizo? wer heeft dit gedaan? Nunca dicen yo. Die zeggen, zo weinig moet uit. Están mintiendo. Die doen een leen. Entonces, si yo no indago su corazón, Zo, van ik niet in ihre horten nengroef, yo puedo ser injusto. ik kan onrecht Y zijn. Dios no gobierna así. En God dat niet zo als tot regeert. Dios es un Dios justo. God is een gerechter God. Cuando la serpiente engañó a Eva, Als de slang Eva verleiden deed, y cuando Eva incitó a Adán, en als a comer, Eva Adam nenrieten deed, wel we dit eten, Dios se tomó el tiempo God neemt zich de tijd. de preguntar a uno por uno. Die aan einzelwies te vrouwen. Primero a Adán, Eerst Adam, y Adán responde. en Adam gaf een antwoord. Luego a Eva, Nu ¿qué es her lo que Eva, has hecho? wat hast du gedaan? Y Eva responde. En Eva gaf Adán een antwoord. dice, la mujer que me diste. Adam zegt, de vrouw wat du mij gegeven hast. Entonces Dios ahora tiene una pista. So God heeft nu een idee. Y ya deja al hombre So hij laat dan de man te zien y va a la mujer. en hij jette de vrouw. ¿Qué es lo que has hecho? Wat hast du gedaan? Y ella dice, En zij zegt, la serpiente. de slang. Entonces Dios deja a la mujer So God laat de vrouw y door va a la serpiente. en hij jette de slang. No le pregunta nada. Die vraagt er niks. Le aplica su justicia. Die doet zijn gerechtigheid aanwenden. Y luego En nu dat, aplica consecuencias heeft hij consequenties según el grado de responsabilidad. door nou als wat jeder einen zijn verantwoordelijkheid Con la heeft. serpiente, Met de slang, fuerte fue la consecuencia. dat wat eruit kwam, wat zegt man consequentie nog maar? Noodvallen. Wir sehr, sehr hart. Te arrastrarás, Du wirst die schlafen, comerás polvo. du wirst ihr eten. Fred. Ahora, esa mujer que engañaste So diese Frau, wat du hast verletzt, será tu enemigo. wat dien Feind Y zijn. de su simiente, En van die Samen, van será tu enemigo. wat dien Feind geboren wordt, Serás maldita. du wirst verflucht zijn. Pero luego dijo la mujer, En nu zegt hij naar de vrouw, aumentaré tus dolores en el parto. de weidel en kindergeboorte waar ik geraten merken en die. Es fuerte. Dat dolor is del wat parto. zeer schwer, dat is fuerte. Es fuerte el dolor del parto.
Det var det von en Kind gebären, das wird sehr schwierig. Ustedes mujeres son valientes. Aber die Frauen, die sind wirklich übernehmend. Tienen un hijo, Wenn die ein Kind haben, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, como mi amigo. 5 ist mein Freund hier. Y estás viva. Und du bist noch am Leben. Todavía tienes fuerza. Du hast noch valentía Kraft. para cargarlo, Tam die Rahmen para drüber. aguantarlo. Tam die Maat geben. Entonces la consecuencia fue fuerte, So dass wir sehr schwer für er. pero no es tan fuerte como la de la serpiente. Aber dass wir nicht so schwer aus der Konsequenz der nur Fall für die Schlange. Y luego vino la consecuencia para el hombre. Und nur das jäuf hei Dämon seine no Fall. Por causa tuya será maldita la tierra. Wenn's deine Schuld wird die Erd verflucht worden. Y la tierra ya no te producirá frutos sino cardos. Und die Erd wird nicht mehr Frucht für die geben, aber die Y ahora wird Speicher für die kriegen. tendrás que ganar la comida trabajando. Du wirst schwer schaffen machen, um den Eten zu kriegen. El trabajo ya existía, So Arbeit wir all durch, era una bendición. dort wir in sehen. Lo que no existía Wird nicht wir, era que el hombre als dort Dämon tuviese que ganarse la comida, muss sein Brot gewinnen mit schwer schaffen. simplemente Die muss la einfach- tierra, Also die Erd, los árboles die Bäume, obedecían a Dios. wir Gott gegenüber gehorsam. ¿Y qué les había dicho Dios? Und was sieht Gott? Que produjeran fruto y comida. Dort sei sollen Frucht Y el für die bringen. el Und der hombre solamente tenía que caminar y Mann muss agarrar lo einfach que quería. wohnen und dort nehmen, was er will und dort eten. Pero ahora tenía que trabajar, Aber nu muss er schaffen. tenía que esforzarse para comer. Der muss sich bemühen, was zu eten zu Entonces, ¿qué kriegen. hizo Dios? So was Justicia. tut Gott? Er hat Gerechtigkeit angewandt. Indagó, Er tut nur forschen, preguntó er frug, y de acuerdo a lo que escuchó, und du knows, was er gehört hat, impartió justicia. tut er Gerechtigkeit Juicio. anwandt. Y en el hogar Und in dat Heim debemos gobernar con justicia. soll wir mit Gerechtigkeit regieren. El matrimonio tiene que escucharse. Der Ehepartner, die sollen sich zuhören. El esposo tiene que escuchar a su esposa, Der Ehemann soll seine Ehefrau anhören. aunque tengas que escucharla 2 horas Und wenn die 2 Stunden anhören ist, para llegar a una idea de 2 frases. om te weten wat er idee weer en 2 zaten. Y la esposa tiene que escuchar a su esposo, En de vrouw, die zal een eheman aanhören. aunque le cueste hablar, En ook wanneer om dat schwierig is, dat eruit te brengen. aunque él quiera que tú le entiendas todo con una frase. Ook wanneer hij wil gaan, die zoals met een einziger Satz alles verstaan wat in zijn Gedankenwelt Deben aangeeft. aprender a escucharse Die man leren wel aan aan te horen. para que haya justicia. Damit du Gerechtigkeit erst en twischen geht. Y deben aprender a escuchar a sus hijos En je moet ook leren je Kinder para aan que te haya horen. justicia. Damit du Gerechtigkeit hast. Porque Dios gobierna Wenn Gott regiert y se revela en gobierno en hij openbaart zich en para la regiert familia. voor de familie. Entonces, la filosofía bíblica del gobierno es el autogobierno cristiano. De biblische Denkort über Regierung als die christliche Selbstbeherrschung. El pensamiento bíblico del gobierno de Dios Das biblische Denken über die Gottesregierung es enseñar ist, dass wir lernen sollen, a su creación seine Schöpfung, sus leyes, seine Gesetze, para que su creación damit seine Schöpfung decida obedecerle voluntariamente. freiwillig sich dafür entscheidet, am Gehorsam zu sein. Papá y mamá Papa und Mama deben enseñar sollen lernen, toda la instrucción a sus hijos all diese Vorschriften zu den Kindern con la proyección mit das Verabdenken, de que un día dass esos hijos ein Tag wollen diese Kinder decidan obedecerte voluntariamente. selbstständig, selbst mit ihren freien Willen Gott gehorsam zu sein. Eso es autogobierno. Dort ist, was Selbstregierung ist. Entonces, en Génesis, In 1. Mose, Génesis 2, Kapitel 2, el hombre ha pecado. der Mann hat sich versündigt. Pero vamos a ver allí cómo el Señor nos revela el autogobierno. Wir wollen hier sein, wo Gott die Selbstregierung offenbaren wird. Ok, el hombre en el huerto del Edén So, Adam und der Garten von Eden, en Génesis, Génesis 2, in 1. Mose, Kapitel Dios le 2, ha entregado al hombre Gott hat den Mann un huerto
ein Gorde gegeben. para que lo cuidara y lo labrara. Dat hij er nog oppassen zal en dat bearbeiten zal. Eso es una ley. Dat is een gezag. Te entrego esto Ik geef die dit, para que tú lo cuides, zodat du er nog oppassen lässt, no se eche a perder, dat het niet verloren gaat, pero también para que lo labres, maar ook dat u dat bearbeiten zal, Ja. de binnen schaffen. para que descubras todo lo que hay en él. Dat u een taartje des, alles wat in dit Gorde Y binnen is. lleves este pequeño huerto En dat u dit kleine Gorde a un mayor nivel de desarrollo. wieder entwickelt ist, dat het groter El wordt. trabajo trae desarrollo. De Arbeit bringt, was sagst du, desarrollo? Una ley. Entwicklung. Génesis 3, En Kapitel 3, ahora vemos, zei wie, no, volvamos a Génesis 2, o sea, estaba con Génesis 2. so, trainen Kapitel 2, Génesis 2, 16, vers 16. figura de autoridad, De figuur van autoriteit van überhaupt, ¿quién es? wer is? Wer is dat in diesem Vers? Kapitel 2, vers 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, En God de Herr bestelt an dem Mensch in de Segen. todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Du darfst von irgendeinem Baum im Garten eten, aber von dem Baum, der dort Verständnis geben kann, was gut und schlecht ist, von dem sollst du nicht eten. Weil Figura de dort wird autoridad. unbedingt deinen Tod bringen. Dios, So, die Figur von Autorität ist Gott. figura de ley, Das Gesetz hier wird sein, no puedes comer die kannst nicht eten de ese árbol. von diesem Baum. De todos los demás puedes, Von allen anderen kannst du, este no. diesen hier nicht. Figura de sujeción, So, el hombre. da wird ungedun mit sein, als hier der Mensch. Pero el hombre desobedeció. Aber der Mensch, der wir angehorsam. ¿Dónde estaba Dios Wo wir Gott, cuando Eva fue Os- engañada por la serpiente? Eva von der Schlange verleiht wird. ¿Dónde estaba Dios cuando Eva Wo wir Gott, dio del fruto al hombre? als Eva ihren Mann von dieser Frucht gab. ¿No estaba Dios? Wie Gott tun nicht, Los abandonó, hat den Tag gelassen. desapareció. Einfach fortgegangen. Se fue a millones de años luz a crear otra galaxia. Ein paar hundert Millionen Jahre vorabgegangen und eine andere ganze Welt geschaffen. ¿Qué piensan ustedes? Was läuft hier? ¿Estaba Dios o no estaba? Wir haben durch Gott oder wir haben nicht? ¿Dónde? Wo? Die dein Tod hätten, der wir dich bei. Cuando Dios vuelve, Wenn Gott tritt, als Gott tritt, porque Dios caminaba con ellos. En el wenn es huerto. das sagt, dass Gott mit ihnen am Garten rumgehen soll. Y cuando volvió, Und als er tritt, Dios volvió al jardín a buscar al hombre. die kommt rein im Garten und die sagt dem Mann. Parece que sí había tomado cierta distancia. So, du noch, aus dem, was wir hier sein, schien das so, der ist wenigstens ein Jahr aufgewachsen. No los abandonó, Der ist nicht, der hat uns nicht pero tachgelassen. sí tomó una distancia. Aber haben wir ein Jahr auf. Una distancia que no fue un abandono. Ein Jahr auf wird aber nicht bedient, was heißt die Abandon? Verloren. Ach. Porque cuando Dios hablaba con ellos, Wenn tal man vez Gott mit ihnen reden will, escuchaban können sie hören, o lo veían. oder vielleicht können sie am Seinen, Era su padre, dass wir ihren Vater, su creador. der wird ihren gemerkt haben. Sintieron sus manos cuando lo formó, Der hat seine Hände gesperrt, als er entmerken will. pero ahora Aber nö, ese tipo de cercanía dieser Ort von dicht bei no sein, estaba. wir nicht durch. De la misma manera, Aber selbst war no estaba. wir haben nicht durch. ¿Cómo estaba Dios presente en sus vidas? Wo, oder ab was von der Orten wies wir Gott an ihr Leben durch? A través de la ley. Durch das Gesetz. La ley es buena, Das Gesetz ist gut. la ley es necesaria. Und das ist wichtig, das Gesetz. Y Dios, Und Gott, aunque no lo podamos ver, auch wenn wir am nicht sein können, y a veces incluso hasta dudemos und manchmal sagen wir uns sogar noch Aussagen über ihn, de algunas áreas de su carácter, über was Eigenschaften oder o Stehen von tengamos seinem crisis Charakter, de fe, oder wie hat man einmal, wie weit nicht, will man unseren Glauben mal anzugehen, Dios está presente.
Gott as du hayas gehen en würde. su ley, En sin Gesetz. en su ley. En sin Gesetz as hij doet. Entonces, vamos a ver un versículo, So, wir wollen ein Vers sein Proverbios 3. in Sprecher 3. Proverbios 3, 1. Sprecher 3, Vers 1. Hijo mío, Mijn kind, no te olvides de mi ley, verjaat mijn Gesetz nicht. y tu corazón guarde mis mandamientos, En hou mijn geboten met dien ganzen hart. porque largura de días y años de vida Die wollen die ein langes Leben in y viele paz te Jahren aumentarán. in Frieden in Leid bringen. Nunca se aparten de ti Lot la misericordia y la verdad. terug je leven en waarheid niet van die gaan. Átalas a tu cuello, Hang die omdat je nek en hou die am hart escríbelas en la tabla de tu corazón, als wanneer die doorgeschreven zijn. y hallarás gracia Dan wirst du bei Gott en Menschen gut y buena angesehen sein opinión en einen guten Namen haben. ante los ojos de Dios y de los hombres. Primero. Ah, ok. Yo pensé que ibas a... Que no sé, esta parte no sé. Ah, parece que Ok, muy bien. 2 minutitos, terminamos. Entonces, el Señor dice acá, no te olvides de mi ley, So, der Herr sagt hier, wir sollen nicht sein Gesetz verjäten. porque la ley Wenn's dort es Gesetz Dios, als Gott, su palabra es Dios, sein Wort sus als Gott, mandamientos son Él, seine Geboten sind heu. porque fue su palabra Wenn's dort als sein la Wort que se hizo carne. wird Mensch wird. Cristo. Christus, Y Cristo dijo, en Christus sagt, yo no he venido a abrogar la ley, als sie nicht gekommen, um dort Gesetz abzuheben, sino a complementarla. sondern um dort zu erfüllen. Entonces, Also, en casa, en el hogar, en dat huis, en dat heim, necesitamos leyes. bruk wie Gesetzen. ¿Cuántas? Hoeveel? Depende Dat is daarvan afhängig de la obediencia de tus hijos van de gehoorzaamheid van je kinderen. y de la edad de tus hijos. En van dat alle van de kinderen. Hijos rebeldes que no quieren obedecer Kinderen wat plus je aanzet, niet gehoorzaam willen zijn, necesitan leyes, die brukken Gesetzen. buenas leyes. Goede Gesetzen. Hijos pequeños, Kleine kinderen, cero autogobierno. wat geen zelfbeheersing hebben, die brukken meer Gesetzen. Hijos obedientes, Gehoorzame kinderen, nobles, wat goed zijn, honrosos de padre y madre, wat papa en mama respecteren doen, necesitan menos leyes, die brukken weinig leyes Gesetzen. suaves, Gesetzen wat Hijos grandes. niet zo hond zijn. Kinderen wat groter zijn, maduros, wat rieper zijn, discipulados, wat al te jong gemerkt worden zijn. jóvenes, Jonge mensen, necesitan menos leyes. die brukken weinig Gesetzen. Pero sí o sí debe haber ley. Aber du sollen, ab so oder so, moeten du Gesetzen zijn. Entonces, ¿qué es autogobierno? Also, wat is de Selbstregierung? Decidir obedecer a Dios voluntariamente. Vrijwillig zich ervoor te entscheiden, Gott gehoorzaam te zijn. No es que yo hago lo que quiera porque me Dat is autogobierno. niet dat ik doe wat ik wil, wens ik mezelf regeren Es que doe. yo decido Dat als ik entscheid me, voluntariamente. uit mijn vrije willen, Ahí está el auto. dat is wat auto bedient. Dat is zelfs. Pero decido voluntariamente Ik doe obedecer a mezelf Dios. entscheiden, Gott gehoorzaam te zijn. Ahí está el gobierno. Du is de regering. Bien, vamos a la pausa. Hier wil we dan een break maken.
Medianoche. Mi educación habe ich schon mi educación trabaja es bueno para mi trabajo. 16, 17, medianoche, penumbra. Excelente. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo están? Grazie.
another model that we know. So we hebben de eerste blok van PowerPoint 30. Wat? We hebben de eerste blok van PowerPoint 30. Wat wil je dat?
Bible. Gracias. Bueno, entonces, según Proverbios 3, Nou Sprecher 3, donde Dios dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, wo das sagt, mein Kind, vergeet mein Gesetz nicht, podemos ver que Tja, wie eso seinen? era lo que Dios esperaba dat is eine Sache, wat Gott erwarten dein. que Adán y Eva hicieran, Wat Adam und Eva doen que sollen. no se olvidaran de su ley. Dat zij nicht von Gott sein Gesetz vergeten. Ahí está Dios presente en su ley. Du hast Gott an sein Gesetz gehen würdig. Entonces, Romanos So- 13, 3, 4 En Römer 13, Versen 3 bis 4 dice que Dios creó el gobierno sagt, dass Gott mögt die Regierung no para controlar, nicht die einzelnen Menschen zu kontrollieren, sino para proteger. sondern jeder Mensch seine Freiheit Podemos leer en in Romanos Sicherheit zu 13, beschützen. So wie können das lesen in Römer 13, dice la palabra, sagt das Wort, que el siervo de Dios, el ministro, dass Gott sein Diener, quien está en autoridad, wer an Autorität als über andere, no fue puesto para amedrentar a las personas, wir nicht nur die anderen zu schaden, sino para protegerlas, sondern deren zu beschützen. para castigar al que hace el mal Die wird falsche Tat dem zu strafen y para exaltar o recompensar al que hace lo bueno. und die Gute zukommen lassen, die wird das Rechte dat. Esa es la idea del gobierno de Dios. Dort ist die Idee von Gott, was die Regierung angeht. Dios lo creó Gott mögt das para nuestro propio bien. für uns ihnen gut sein, wohl sein. Entonces, tenemos esta idea. El gobierno fue dado para proteger la libertad del libertinaje. So, wie hat diese Idee, die Regierung ist gegift worden, die Freiheit von der Unbändigkeit zu Porque beschützen? Dios nos creó libres. Wenn es Gott hat uns frei gemacht. Amén. Ja? Somos tan libres Wir sind so frei. que aún podemos decidir Wir können sogar entscheiden, no creer en Dios. nicht an Gott zu glauben. Y eso es verdadera libertad. Dort ist wirkliche Freiheit. Entonces, Dios está con Adán y Eva, So, Gott ist mit Adam und les da una Eva, instrucción gibt ihnen eine Vorschrift y los deja und lässt ihnen tun. para que ellos decidan Dort sie entscheiden, gobernarse. sich selbst zu regieren. Eso es libertad. Dort ist Freiheit. Entonces a los hijos les debemos enseñar So, die Kinder sollen wir lernen, las leyes, die las Gesetze, instrucciones die Vorschriften, y dejarlos. und deren durchlassen. Y estamos pendientes Und wir dürfen si immer sein, obedecen o no. ob die gehorsam sind oder nicht. Si obedecen, Wenn sie gehorsam sind, vamos a recompensarlos. wo wir deren was Gutes kommen lassen. Cuando obedezcan, Wenn die gehorsam sind, vamos a decirles, wo wir deren sagen, te pareces a Jesús. du lächelst nur Jesus an. No les vamos a decir, Wir wollen es nicht eres el sein, mejor, du bist der Beste. porque tenemos que guardar su corazón Wenn sie man nur ihr Hort para que abpassen, no se van a gloriar. dort sie sich nicht Kreuz stellen. Te pareces a Jesús, Du lächelst nur Jesus an. porque Jesús Wenn Jesus, fue obediente, wir gehorsam. porque Jesús honró a su Padre. Wenn Jesus ehrt seinen Vater. Como me estás obedeciendo, So als du mir me gehorsam estás bist, honrando dass du mir ehren. y yo soy tu Padre. Und ich sie den Vater. Entonces te pareces a Jesús. So, du lächelst nur Jesus. Estamos vigilando. Wir dürfen nur ernst abpassen. Si no obedecen, Wenn die nicht gehorsam sind, entonces debemos dann dar consecuencias muss wir deren die Folgen por la durchführen. desobediencia. Dort sei auch gehorsam gewesen sein. Parte del gobierno en el hogar Ein Part von der Regierung im Heim es que exista ist, dass du jaft una consecuencia einen Fall por cada ley. für jeder Gesetz. Porque Dios dijo, Wenn Gott sagt,
Si comes del fruto prohibido, wenn du von dieser verbotenen Frucht de eten cierto lässt, morirás. wirst du für sicher sterben. Ley, Gesetz, consecuencia. Fall. Entonces debe haber consecuencia por cada ley. So für jeder Gesetz muss du eine Fall sein. Debes ir a la cama a las 8. Du sollst zu Bad gehen, Klock Si 8. no lo haces, Wenn du nicht gehst, mañana morgen, vas a la cama a las 7. wirst du Klock 7 schlupen gehen. Consecuencia. Dort ist der Fall. Debes comer toda tu comida. Du musst den ganzen Eten abeten. Si no lo haces, Wenn du nicht isst, no puedes jugar con tus amigos. kannst du nicht mit deinen Freunden spielen. Debe haber consecuencias. Dort muss Fallen geben. Proporcionales Du noch, a la falta. als wat dort vergonnen ist. Proporcionales a su edad. Du noch, was aller ist. No podemos decir, Wir können nicht sagen, si no te comes toda la comida, wenn du nicht all den Eten abeten lässt, voy a poner tus manos en el fuego. wo ich deine Hände am Feuer stoppen. ¿Qué falta allí? What failed ¿Qué to? cualidad del gobierno de Dios faltaría allí? Was für eine Eigenschaft von Gott sein Charakter oder Gott seine Regierung, wo du fehlen? El Liebe. amor. Un padre que exagera el Ein castigo Vater, was o las übertrieben consecuencias, Fallen jaft, no tiene amor por sus hijos. der hat nicht Liebe für seine Kinder. Entonces, debemos dejarlos con la ley. So wir sollen mit dem Gesetz loten. Y como es un fruto del Espíritu, Und wenn es dort eine Frucht vom Heiligen Geist ist, un día ein Tag va a florecer. wird dort verdient kommen. Lo que tú debes hacer es cuidar la semilla. Was du musst tun, ist diesen Sodkorn du noch abpassen, dem sie ihn hart beschützen. Y un día Und ein Tag dará mucho fruto. wird du in deine Frucht verdient kommen. No es al siguiente día que enseñas. Dort ist nicht Fuß am nächsten Tag, wo du den Kind dort lernen lässt. A veces tenemos que esperar años Verken muss wie Jahren warten, para ver a nuestros hijos um dar zu fruto sein, dort unsere Kinder de Frucht bringen autogobierno. von Selbstregierung. Entonces es un trabajo. Dort ist eine Arbeit. Pero ellos son libres Aber die sind frei. y nosotros debemos cuidar Und wir müssen que usen su aufpassen, libertad bien. dort sei ihre Freiheit gut brücken. Si damos la ley Wenn wir das Gesetz geben y nos olvidamos und wir de vergessen, vigilar la ley, nur das Gesetz abzupassen de vigilar su obediencia, und zu sein, als sie gehorsam sind, ellos van a usarla mal, su libertad. wollen sie ihre Freiheit falsch brücken. Si tú le dices, acuéstate a las 8 Wenn du zu denen sagst, du die Glock y 8 no estás anleihen pendiente, und du bist das nicht abpassen, du noch, ¿a qué hora se va a acostar? wann wollen die schlupen gehen? Cuando se cansan. 2 de la mañana. Glock 12 zum Morgens, no sé. ¿Cómo se llama cuando nosotros usamos mal la libertad? Wie heute, wenn wir unsere Freiheit falsch brücken? Libertinaje. Spanisch Libertinaje, es Anbandlichkeit ein Wort für jemand? Freiheit falsch brücken? Libertinaje. Anbandlichkeit. Hago lo que me da la gana. Ich tue, was ich will. No me importa la ley. Dort ist mir wurscht um die No me Gesetz. importa la autoridad. Das geht mir nicht an, was die anderen dort Hago sagt. lo que quiera. Ich tue, was ich will. Libertinaje. Anbandlichkeit. Bolivia está ardiendo en llamas. Bolivien ist mit Feuer beplagt. Había una ley Dort gibt ein para Gesetz, controlar esos incendios. diese Brennen zu kontrollieren. ¿Pero qué pasó? Aber was passiert? No se obedeció la ley. Das Gesetz wird nicht gehorsam gegeben. Hubo libertinaje. Durch wir Anbandlichkeit. No me importa la ley. Mir No me nicht importa la autoridad. die Autorität, das Y Gesetz. tenemos las consecuencias. Und wir haben nur die Folgen. Estamos ahogados en humo. Wir haben das so viel Rück, wir können menschlich atmen. Cuando usamos mal la libertad que Dios nos dio, Wenn wir unsere Freiheit, die von Gott uns gegeben hat, falsch brücken, las cosas van a terminar mal. die Folgen davon, das wird alles schlecht auskommen. Cuando nuestros hijos Wenn unsere Kinder no son formados en libertad con ley, nicht in Freiheit mit Gesetz belehrt worden, entonces van a terminar mal. dann werden die schlecht auskommen. Van a sufrir. Die werden leiden. Se van a casar con una persona que no es correcta. Die werden sich befreien mit dem, was nicht haben soll befreien. Van a escoger amigos para su vida Die wollen Freunde suchen für ihr Leben, que no les van a influenciar para bien. was nicht zu Gott bringen wollen.
van a decidir hacer lo que quiera con su cuerpo, Die worden entscheiden wat zij willen te doen met ihren Körper, con su pensamiento, met ihren Gedanken, con su fe, met ihren Glauben, porque están usando mal la libertad. wenn sie die Freiheit vollsprechen. Entonces la palabra del Señor dice, So Gott sein Wort sagt, todo te es lícito. alles ist mir erlaubt. Eso es Das bedeutet libertad, Freiheit. pero no todo te conviene. Aber nicht alles ist gut für Eso mich. es Das ley. ist Gesetz. Eso es libertad con ley. Das ist Freiheit mit Gesetz. El sistema de gobierno Das Regierungssystem se manifiesta en Es openbaart. libertad con ley. und Freiheit mit Gesetz. ¿Mm? Entonces, no debemos nosotros So wir sollen nicht permitir dort que erlauben, nuestros hijos, dass unsere Kinder, que los jóvenes, die Jugendlichen, crezcan con un pensamiento libertino. mit dieser Anbandigkeit aus Denkort abwaschen wollen. ¿A qué edad puede decidir tu hijo si se pinta el pelo de azul o no? Wat van alle soll die ein Kind haben, omdat hij für sich selbst entscheiden kann, seine Haare bleibt zu färben? ¿A qué edad puede decidir si se pone un jean, un pantalón roto o no? Wat van alle moet hij hebben om zich te entscheiden, zich twee jeans aan te trekken, dat is wat ze opgetrainen zijn? Wat van alle moet hij hebben om dat te doen? Solamente hasta que él sea responsable de sus actos. Blijf staan, want hij zelfs voor zijn doten verantwoordelijk Y is. esto es después de 20 años. En dat is no dem wat hij 20 jaar oud wordt. Antes de los 20, Voor 20 tú eres responsable de sus actos. bist du verantwoordelijk voor wat die kind doet. Y no debes permitir que él haga lo que quiera. En du sollst nicht erlauben, dat hij deed wat hij wil. Si para ti no está bien, Want dat voor die niet goed se is. pinte su pelo azul Dat hij zich blijft färben doet. o use su pantalón roto, En dat hij twee jeansbroeken doet. él debe obedecerte Dan zal hij die gehoorzaam zijn en dat. porque te ama. Wens hij die luiven doet. Para que te ame, Omdat hij die luiven, debes haberlo gobernado en amor. moet die eind en luif regiert hebben. Que no sea un conflicto la obediencia. Dat gehoorzaam zijn voor het kind niet een conflict wordt. Si ellos crecen Wanneer con zij una idea opwassen libertina, met een idee van aanbandigheid, sin ley ohne Gesetz o sin autoridad, oder ohne Autorität, entonces ellos worden zij van a ser un problema een probleem zijn para la iglesia, voor de kerk, para la familia. voor de familie. Van a ser un problema para su propio matrimonio. Worden zij een probleem zijn voor ihre eigen. Van a ser un problema para sus propios hijos. Worden zij een probleem zijn voor ihre kinderen. Van a ser un problema para la nación. Worden een probleem zijn voor de ganze nation. Entonces, esta imagen, So dit beeld hier, tenemos aquí a un hombre we hebben hier een man, decidiendo. die dit zich entscheiden. ¿Qué hago? Wat doe ik? ¿Qué pienso? Wat denk ik? ¿En quién creo? En wem leef ik? ¿Con quién me voy a casar? Met wem wil ik me bevrienden? ¿Me voy a casar? Wil ik me bevrienden? ¿Dónde voy a vivir? Wo wil ik wonen? Un hombre decidiendo. Een man wat zich entscheiden dat. Según la decisión que tome este hombre Doen als wat deze man zich entscheiden dat, en toda su vida, en zijn ganse leven, vamos a ver si está autogobernado o no. waar we zijn als hij zich zelfs Si toma Regieren dat decisiones, oder nicht? Want si hij- toma decisiones zijn entscheidungen merkt, conforme a la palabra de Dios, naar het woord van God, ese es un hombre que se autogobierna. dat is een man wat zich zelfs regeren Si dat. toma decisiones contrarias a la palabra de Dios, Wanneer hij zich entscheiden dat voor zaken wat geen het woord Gottes is, es un libertino. is dat einer wat aanbandig leven dat. Entonces la Biblia dice, So de Bibel zegt, no te cases en yugo desigual. dat die niet met zonen bevrienden wat een ander jacht is als du. ¿Con quién debo casarme? Met wem zal ik me bevrienden? Con una chica que es cristiana. Met een maal wat een Christ is. Fácil, Dat is ganz einfach. ahí está la ley. Du hast dat gezegd. Ahora decide So nu sollst du entscheiden, conforme a esa ley. nur das Gesetz noch. Y
y serás un hombre autogobernado. En du best een man wat zichzelf regeren deed. Enseña a tus hijos Leer dine kinderen a decidir zich te entscheiden en absolutamente todos los asuntos de su vida en absoluut allem wat dat leven aanjeet. conforme a la ley moral de Dios. Doe nou als wat het morale gezag is van God. Aun cuando tú tengas debilidades, Ook wanneer du zwakheden hast, enseña a tu hijo doe dine kinderen leren. para que él Dat hij er no zij herede tu debilidad. deze zwakheid van die niet erven wordt. Envístete de autoridad, Doe dine autoriteit aantreden. de amor. Met lief. No permitas que la vergüenza, Doe niet toelaten dat zich schämen. la culpa y la condenación de schuldgevallen, dat uit sie verschuldig. callen tu boca Doe die mult merken, para que enseñes a tu hijo. damit du die kind dat leren Toma kannst. autoridad Neem deze y autoriteit. por amor En uit lief enséñale a tu hijo a leer die decidir kind te entscheiden, mejor que tú. beter als wat du dat deed. Eso es el amor de un padre por su hijo. Dat is de lief van een vader voor zijn kinderen. Entonces, aquí tenemos una definición de lo que es autogobierno cristiano. Hier hebben we een uitleiding wat christelijke zelfregering is. Yo puedo pasar después también las Ik diapositivas. kan je dit nog ook even geven. Teníamos el proverbio, otra So, vez. wie hand hier dit van Sprecher 3? Hijo mío, no te olvides de mi ley. Mijn kind, vergeet mijn gezag nicht. Dios no dice, hijo mío, no te olvides de mí. Gott sagt nicht, mein Kind, vergeet mich nicht. Dice, no te olvides de mi ley. Vergeet nicht mein Gesetz. A Josué le dice, Zu Josua sagt er, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, laat dit boek van Gesetz niemals van die voet. sino que de día y de noche Dag en nacht meditarás en él. zoals du aan dit denken. Y entonces te irá bien. En dan wordt Todo dit lo goed que hagas prosperará. doen. Al het wat du wordt doen, wordt goed worden. El autogobierno es lo que nosotros hacemos Zelfsregering is wat we doen, cuando estamos solos, dice wanneer we alleen zijn. el autor del libro de lo que Dios espera de nosotros como padres. And Dice the que book- ese es el autogobierno. En dit boek wat ik je zeg, wat de mij alles even zeggen, dat is wat het Lo que zegt. hacemos cuando nadie nos ve. Dat wat we doen, want keiner touwt je niet. ¿Qué nivel de obediencia necesitamos? Wat van een niveau, wat zeg maar niveau? Level? van zelfsregering moet we hebben om dit te doen. Un nivel profundo de temor a Dios. We moeten door een diepe gottesfurcht hebben. Pero en la ley Maar in dat gezet, se resumen los profetas. dat zegt alles wat de profeten zeiden, dat wordt altijd opgevoerd. La ley es Cristo, Dat gezet is Christus. hecho palabra. Wat dat woord geworden is. Así que debemos enseñar a nuestros hijos So we moeten onze kinderen leren la Biblia dat de Bijbel lo antes posible. je eier je beter. Cuando esté en brazos aún así, recién amamantada. Wanneer ze klein is en bij mama melk krijgt, Ya, dan is het altijd. enséñale la ley. Dat eind dat je zaad leren. Enséñale que Él es hijo de Dios, Leer eind dat zij Gottes kinderen zijn. que es su Padre, Dat God is que een Él lo vader. creó, Dat hij eind que gemerkt Jesús es heeft. su Señor, Dat Jezus de Heer is even eind. Wat eind geraad que heeft. el Espíritu Santo es su guía, Dat de Heilige Geest een aanleider is. que el Espíritu Santo lo llena de frutos. Dat de Heilige Geest eind vol vrucht merken deed. Y enséñale, tú En- no decides, Leert eind. Du Que das comer. nicht entscheiden, tú no decides cómo vestirte, wat du eten des, wo du die aantreden des. tú no decides cómo vivir. Du das nicht entscheiden, wo du leben des. Para eso estoy yo. Du für sie ik hier. Yo te voy a enseñar. Ik word die leren. Enséñale el amor por la ley. Leer eind live voor dat gezet. Si le enseñas el gobierno desde esta perspectiva, Wanneer du eind regering uit deze denkwoord leren des. se va a cumplir Wat- la primera frase. Wat dit eerste wat du aangezegd Hijo hast, mío. wat dat worden. Mijn No te kind, olvides de mi ley. vergeet nicht van mijn gezet. Si
se la enseñamos con amor wanneer we een tot leren met lief. y con esta profundidad, En met dit diep nangehen, no se van a olvidar de eso. worden zij dat niet vergeten. Van a ser hijos de bendición. Dan worden zij Kinder van Zegen zijn. Entonces, Dios guiaba al pueblo de Israel God leidt dat volk van Israël. a través de una columna Daar de is fuego, een, ik mis me dat hier al una nube, toen we een wald met overdag en dan daarna weer een 4 pool. o a través de los patriarcas. En ook daar is de patriarchas. Daar is de Líderes daar is de leiders wat we zijn in het Oude como Testament. Moisés. Mose, Adam, all die. Pero un día Op een dag el Señor dijo, zegt God, te entrego la ley. uit je wint dat je zat. Les voy a dejar escrito Uit wil je het opschrijven, todo lo que yo espero que ustedes hagan y sean. alles wat uit erwarten doet, wat je doen zullen en waar je zijn zal. Y él desapareció, En wie hij van de voet, se fue a crear otra galaxia, voer hij naar een andere galaxie en wie doet Solos. dat? Dat hij ons alleen laten? solo nos reveló la manera en que él quería gobernarnos. Wat hij hier doet, is hij openbaart wil hij over ons regeren wil. En través de la ley, dit op, a través de sus leyes, sus normas. daar zijn verschriften, daar zijn gezet. Deuteronomio 6. En 5 Mose 6 Entonces Dios manda a Moisés, schickt God Mose. enséñale esta ley Doet dit gezet aan je rechten. a todo el pueblo, Dat ganze volk zal dat doen. para que ellos Doordat zij la enseñen a sus hijos erkennen dat aan je rechten. y no se olviden de mí. En die niet van mij vergeten. Entonces, Dios So God no quiere wil niet gobernarnos directamente ons direct zou regeren. desde su presencia divina. Daar zijn göttliche Jeenwoord. Él está presente, Hij is hier. pero Él quiere hacerlo a través de esto. Maar hij wil dat doen en daar is dit. Porque ese es nuestro lenguaje. Want dit is onze spraak. Si fuese el lenguaje de Dios, Want dit Gottes spraak weer, no entendemos. worden we niets verstaan. Cristo dijo, Christus si no zei, entienden las cosas terrenales, wanneer je niet de irdische zaken ¿qué kennen, qué tal que les hablara las espirituales? wat wil je verstaan wanneer geestliche zaken redt? Entonces lo dejó en nuestro lenguaje. So hij leidt het in onze spraak. No desapareció, Die is niet, hoe zeg maar desapareció? se nos reveló de otra manera, Die is niet verschwungen. Hij heeft zich op een andere oord openbaard. a través de la ley. Daar is dat gezegd. Pero el hombre no pudo cumplirla. Aber der Mann kann das nicht vollständig gehorsam sein. Entonces la ley tomó forma de hombre. So das Gesetz wird zu einem Mensch. Jesús. Jesus. Él dice, Und er sagt, yo soy la ley. ich ziehe das Gesetz. Yo no vine a abrogar nada de la ley. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz zu nicht zu merken. Ich bin gekommen, das zu Él erfüllen. es el verbo hecho carne. Er ist das Wort, was menschliche Körper hat angenommen. Se fue Jesús. Jesus ging dann fort. ¿Y qué nos dejó? Und was leidt hij terug? La Biblia. Die Bibel. Y al Espíritu Santo Und der Herr Jesus, para que nos revele omdat hij lo que door está daar escrito allí. ons op openbaart wat hier Lo beschreven podamos is. vivir. En dat we dat leven kunnen. Necesitamos estudiar toda la ley de Dios, We brücken dort unbedingt mandamientos de alle Dios. Gesetzen von Gott studieren. todos sus mandatos, las leyes Alle Gesetzen, Geboten sobre nosotros, über uns, sobre las relaciones, über Beziehungen cómo untereinander, hablarnos, cómo wo wir tratarnos, sollen uns behandeln, uns anreden, perdonar si ofendemos, wann wir uns verschulden, dass wir pedir uns perdón si Vergebung, ofendemos, um Vergebung fragen, ser generosos. vrijgevig zijn. Nos enseñó todo sobre la economía. Hij heeft ons alles wat economie, geldverwaltung aangeeft, ¿Quieres geleerd. recibir? Wil je krijgen, Da. dan zal je geven. No seas tacaño. Doe niet gitzig zijn. Ayuda a tu hermano. Doe dienen nächsten Sé helpen. generoso. Zie vrijgevig. No puedes servir a dos señores. Du kannst nicht twee Herren dienen. ¿Mm? Hay leyes para la economía. Dat heeft Gesetzen für alles wat Debemos geldverwaltung aangeeft. estudiar la ley
Wir sollen dort Gesetz para el studieren matrimonio, für die Ehe, para la maternidad, für Mama la sein, paternidad, für Vater sein. la ley para el gobierno. Dort Gesetz über Regierung. Hoy solamente mencioné por encima la justicia, el amor y So, la ich libertad. habe mal ganz kurz von der angeredet, mal 3 Sachen. Life, Pero hay- Gerechtigkeit, Hay Se me fue mucho uno. más aquí en la Biblia. Freiheit. En aber hier ben je heeft het veel meer als plus deze 3. El año próximo estamos haciendo una escuela de 3 meses, un entrenamiento. Nächstes Jahr, wo wir eine Schule merken, wo 3 Monate votieren, Puedes ir presencial, du kannst kommen eine Stadt nach quedarte los uns, 3 meses allá, kannst die 3 Monate bei uns zu ir bleiben, y volver, haben 3 kommen, wann du willst. o hacerlo online. Oder dort auch online zu merken, wir wollen das Vamos a- online merken auch. Y queremos enseñar toda la profundidad En wir wollen dit aan alle type kunnen aan de leren. estos conceptos. Van al dit wat ik hier onreden heb. Porque necesitamos una nación. Wens wir brauchen eine ganze Autogobernada. Nation, wat sich selbst regieren wird. Y no vamos a tener una nación autogobernada En wir wollen nicht eine Nation kriegen, wat sich selbst regieren wird, si no tenemos individuos autogobernados. wann wir nicht einzelne Menschen haben, wat sich selbst regieren wollen. Y necesitamos conocer toda la ley de Dios. En wir müssen dort lernen, wat Gott sein ganzes Gesetz No sagt. solamente las leyes espirituales, Nicht bloß die geistliche Gesetze, todas. alle Gesetze. Levítico En het derde boek van Mozes, es un libro de ley dat is een boek over Gesetz. para todos los aspectos de la vida. Over alles wat het leven aangaat. Allí dice Du sagst het, cómo debemos comer, wo wir eten sollen, cuánto. wo viel wir eten sollen. Allí dice cómo debemos hacer negocios. Du sagst het, wo wir sollen Geschäfte treiben, Allí dice cómo debemos labrar la tierra. wo wir sollen die Erde bearbeiten. Cada cuánto la tierra debe descansar. Wanneer soll die Erde zum Beispiel mal ohne beplant liegen bleiben? Allí hay leyes para el arte, So dat je Gesetze über es Kunsten. arte? Wat is que Kunsten? no es arte. Wat is eine Kunst? Allí dice cómo es la manera de educar a nuestros hijos, Du sagst het, wo wir sollen unsere Kinder belehren. pero no conocemos toda la ley Aber wir kennen noch nicht das ganze Gesetz. y es necesario conocerla. Und dort ist sehr wichtig, dass wir das kennenlernen. Entonces, el autogobierno Die también Selbstregierung implica mansedumbre, heeft ook met sanftheid. Ik geloof in de plattische Bibel stond gelindigheid. que seas Daar manso. steht. Dat we zullen sanft zijn. ¿Qué es ser Sanftmütig. manso? Wat betekent dit? Que aunque tienes el potencial para hacer algo, Wanneer we de macht hebben, de fähigheid hebben wat te doen, decides no hacerlo. niet deze autoriteit brücken. Ons entscheiden dat wij niks te doen. Tienes el potencial de comerte tú solo todo el pastel. Du hast die ganze Fähigkeit, den ganzen Cake abzuheben. ¿Puedes hacerlo? Kannst du het doen? Aber ja. Tu boca, tus manos. Met die Hände, met die Pero Mund. si eres manso, Aber wenn du sanftmütig bist, solo comes was una du, parte bisschen steigt davon abeten, pequeña. ein kleines steigt. Si eres manso, tienes el potencial de tomarte 1 litro de Coca-Cola. Wenn du sanftmütig bist, kannst du, Tienes el potencial, pero si eres manso, decides tomar un poquito. anstatt einen ganzen Liter Coca-Cola zu trinken, kannst du vielleicht sagen, ich will ein halbes Glas oder ein paar Schluck oder was auch immer. Comer solamente Bloß para dort saciarte. eten, was wir satt sind. No comer y comer y comer Nicht bloß eten und eten und eten, por gula. dat het je vreed geeft. El esposo tiene el potencial Dem Ehemann hat das de Recht, golpear a su esposa, oder die Macht, seine Frau zu schlagen. de maltratarla, Der schlechte behandeln. aún de quitarle la vida. Sogar der das Leben zu nehmen. Pero si es manso, Aber wenn die sanftmütig Decide no ist, wird er sich entscheiden, das nicht zu tun. eso es mansedumbre. Das ist, was Sanftmut bedeutet. Los hijos tienen el potencial Die Kinder haben die Macht, de no obedecer a sus padres, Mama und Papa nicht zu gehorchen. pero si les enseñamos la mansedumbre, Aber wenn wir ihren Sanftmut decidirán no unterrichten, hacerlo. wollen sie sich entscheiden, das nicht zu tun. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso. Jesus sagt, leert von mir, die ich sanftmütig sehe. Jesús Jesus. tenía el potencial Hat die Macht, para decirle al Padre sein Vater zu sein, que enviara un ejército de dass ángeles ein ganzes Heer von Engeln soll schicken, para impedir dort fair zu que gehen, lo capturaran. dass sie am festnehmen. Y él dijo, Und er sagt, no lo hago, ich werde es nicht tun. porque la voluntad de mi Padre es que yo me entregue. Wenn es Gott sein Willen ist, dass ich mich hingebe. Y
le dijo a Pedro, ¿tú Und qué hij zei crees, te Pedro? Petrus, wat luister u Petrus? Que si yo quisiera, Dat, wanneer ik het wil, no pediría a mi padre un ejército wil ik niet mijn vader van para que ganse pelearan por mí. Heer van engel wensen en dat die voor mij hier worden strijden. Seguramente Pedro pensó, claro, podría. Ik geloof, Petrus heeft gezegd, jo, die kan het doen. Jesús tiene el potencial, Jezus heeft die macht, pero no lo hace, maar hij deed dat niet, porque él es manso. want hij sanftmütig is. Entonces, ser manso es un principio del autogobierno. Sanftmütig zijn is een eigenschap, een Aprender a principe decir van no, zelfregering. Te zeggen, nee. controlar mis emociones. Ik doe mijn gevoelens beheersen. Muy bien, ese es el principio, Mateo 11:29. Matthäus 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Legt jent mijn jas ab en leert van mij, wils uit zij sanftmütig en van harten duimütig, en je worden rufingen voor jene zeilen. Voy a pasar aquí a esta imagen. So, ich wollte hier wieder blättern. Tenemos en esta imagen Wir haben in dit Bild 7 esferas. 7, ach, was war ich dazu Sí, gesagt? 7 esferas, 7 círculos, ¿verdad? 7 Schichten, 7 Kreise. Sí. Una representa el corazón, Ein mm, bedeutet als der Hort, otra representa a los individuos, ein, ach, repräsentiert. Repräsentiert, stellt für die Menschen, iglesia e instituciones. Kirche, Institutionen. Entonces, nosotros tenemos individuos autogobernados, So, wenn wir einzelne Menschen haben, die sich niños selbst regieren, autogobernados, Kinder, die sich selbst regieren, vamos a tener una iglesia autogobernada, wo wir eine Kirche haben, die sich selbst regieren. familias autogobernadas Familien, die sich selbst y regieren. una nación In autogobernada. einer Nation, die sich selbst regiert. Y ese autogobierno Und diese se Selbstregierung traduce en libertad, bedient Freiheit, en justicia, Gerechtigkeit, en amor, Life, en belleza, Schönheit, Prosperität. Schmackheit, dort erntet Goedheit, bienestar, Wohlbefinden, desarrollo, Entwicklung, paz. Frieden. Todo ello All that es bueno. is gut. Bolivia es un país justo, Is Bolivien een gerechtes Land? ¿o no? Is het oder is het niet? Hay prosperidad Zeg maar en toda la prosperiteit. nación, toda. Goed, dat het ernt goed gaat. Los gobernantes son honestos, Die wat regeren zijn die oprechtig. no hay violencia en Bolivia, Dat jaft niet geweld in Bolivien. hay paz, justicia, Jaft het gerechtigheid, vrede. se respetan los principios morales. Doen die moralische principen gehoorzaam zijn? No, en Bolivia no pasa eso, Nou, in Bolivien passiert zo wat niet. en Brasil tampoco, In Brazilië ook niet. ni en Argentina, Ook niet in Argentinië. ni en Colombia, ni en Panamá. Ook niet in Colombia en Panama. En meest schijnt van de landen. Pero queremos que esto suceda, ¿verdad? Maar we willen dat dit passiert, Queremos niet que zo? haya libertad, We willen dat er vrijheid Justicia. is, gerechtigheid, paz, desarrollo, vrede, armonía entwicklung, topleven en la nación completa. en de ganze nation. Para que haya esa libertad en Tomate- toda la nación, Die vrijheid jaft en de ganze nation, necesitamos trabajar en las instituciones de la nación. moet we in de institutionen arbeiden wat in de nation zijn. Colegios, En de scholen universidades. en de universiteiten. Los principios bíblicos De biblische deben principen llegar a las instituciones. zullen in de institutionen komen. Empresas, En de geschäften, bancos, en de bank, colegios, en de scholen, fundaciones, fundaciones. asociaciones. Die wat zich wat Negocios. opschoven, se me fue todo. Tranquila. En al deze steden zal dat alle type aankomen. Ajá. Pero para que haya
ese desarrollo en las instituciones, Aber damit diese Entwicklung gibt an diese Institutionen, la iglesia debe influenciar las instituciones. muss die Kirche diese Institutionen beeinflussen. La iglesia debe vivir en los principios bíblicos, Die Kirche soll an die biblischen Prinzipien leben. todos los principios bíblicos. Alle die Prinzipien, die genannt Enseñar a werden, los creyentes und die Gläubigen das lehren. un pensamiento integral de la ley de Dios. Ein vollständiger Denkort und Denken von das Wort Gottes. Empezamos por la salvación, Wir fangen mit der Radung an, pero de ahí para adelante hay que aber enseñar von da wieder todo, soll wir alles unterrichten. toda la ley, Das ganze Gesetz. para que el pueblo no se pierda por falta de conocimiento. Damit das Volk nicht verloren geht, wenn sie nicht weiter. Pero para que esto suceda en la iglesia, Aber damit das an der Kirche passieren wird, debe pasar primero en la familia. muss das erst an der Familie passieren. Necesitamos familias Wir brauchen Familien, que se gobiernen la ley de Dios. die sich an Gottes Gesetz regieren. Y para que eso suceda en la familia, Und damit das an der Familie passiert, tiene que pasar en el matrimonio. muss das an der Ehe passieren. Y para que pase en el matrimonio, Und damit das an der Ehe passiert, debe pasar en los individuos. muss das an der einzelnen Menschen anfangen. Y para que eso se vea en los individuos, Und damit das an der einzelnen Menschen anfängt, debe suceder en el corazón muss das am Hort anfangen, de cada individuo. von jeder einzelnen Person. Entonces, si tenemos corazones So, wenn wir Horten haben, influenciados por todos los principios bíblicos, wird beeinflusst worden von allen Prinzipien von Gottes ese es el Wort, comienzo dort ist der Anfang de un matrimonio, von einer freien una familia Ehe, de eine bendición, freie Familie am Sehen, de una iglesia próspera, eine Kirche, wird que vive verweicht una fe genuina, wird am echten Glauben de leben, unas instituciones justas von Institutionen wird gerecht y sein, de una nación libre. und eine Nation wird frei ist. Porque Dios Wenn Gott no está interesado solamente en los individuos. ist nicht bloß an einzelne Personen interessiert, Comienza con el corazón dort del individuo, fängt an mit das Hort von den einzelnen Personen, pero su objetivo son las naciones, aber sein Ziel sind die que Nationen. las naciones sean salvas. Dort die Nationen gerat worden. Está escrito en Apocalipsis. Dort ist 2. eine Offenbarung beschrieben, in Kapitel 21. 22. Entonces, es como una onda del agua. Dort ist so aus einer Wall vom Meer. El círculo blanco, el corazón. So, dort in der Mitte, dort Witte, dort ist der Hort. Y allí comienza a dar fruto la semilla Und dort fängt dort so an, Frucht zu bringen. de autogobierno. Von Selbstregierung. Y luego se expande. Und dort wird geht immer wieder. Y luego ese fruto Und du jeft dann lo Frucht. vamos a ver en toda la nación. Wo wir, dort, die Frucht, wo wir eine ganze Nation sein. Nace en el corazón del hombre. Dort wird geboren ein Mann sein Hort. El principio del autogobierno Dort Prinzip von Selbstregierung se cultiva wird gedreven, De lo bearbeitet interno. worden von Berne hacia lo externo, nach bitte. no al revés. Nicht überrascht. No necesitamos Wir brauchen nicht cambiar al presidente de Bolivia para que Bolivia sea más próspera, Bolivien, Präsident wechseln, dort ans para que besser haya geht. más libertad. Damit mehr Freiheit ist. Eso es empezar por lo externo. Dort ist von bitte anfangen. No necesitamos más iglesias, Wir brauchen nicht mehr para Kirchen, que haya más justicia. damit mehr Gerechtigkeit Eso es ist. externo. Dort ist, was von bitte ist. Si no trabajamos en el corazón, Wenn wir nicht am Hort arbeiten, podemos cambiar de presidentes, tja, wie Präsident wechseln, plantar muchas iglesias más, sehr viel Kirchen merken, pero nada va a cambiar, aber nichts wird sich verändern. porque no ha comenzado allá en lo interno. Wenn es das Haft hier nicht Berne angefangen. Y con los niños, Und mit den Kindern, a veces nos enfocamos en lo externo. der wir für sehr abpassen, was bitte ist. Haz esto, Der das, no hagas lo otro. der nicht das andere. ¿Por qué hiciste? Worum steigst du das? Te voy a corregir. Ich wollte hier Ja, aber- Trachtwiesen, auch nicht so. Y ahora te sientas. Das du nu sagen, Externo. alles von bitte. No. Tenemos que ir a su corazón primero. Wir müssen erst nach Hort kommen. Y la única manera de llegar a su corazón, Und das einzige Weg, nach Hort zu kommen, según el libro de Timoteo, nur das Wort an Timotheus, es a través de la palabra. ist das Wort. Porque la palabra es la única Wenn es das Wort que ist, puede das penetrar einzige, a lo más profundo del What- corazón. so tief hineingehen Hasta kann, el alma. als am das Hort und der Seele Yo unterschieden. puedo hablarle una hora Ich kann dem eine ganze Von Stunde manera. anreden, ab meine Art und Weise. y
nada va a llegar a su corazón. en nichts wordt in dem zin Pero wordt si le aankomen. hablo Aber wenn ich te am reden desde los wil, principios, van de principen hier, va a guardar en su corazón. wat hij dat in zijn hart opbewaart. Porque ese es el diseño de Dios. Wens dat is God zijn model. Entonces, no podemos empezar desde afuera. So we Empezamos kunnen nicht von buiten como una anfangen. semilla. Mateo 13, 31, 33. Zoals wat we zagen in Matthäus 13. Todo comienza como una pequeña semilla de mostaza. Dat vangt alles als een ganz kleiner Samenkorn an. El reino de Dios es como una Dat recht- pequeña semilla de mostaza. Van God is zo als een ganz kleiner Es Samenkorn. la más pequeña de las semillas. Dat is de kleinste van de Pero un korntjes. día llega a ser la hortaliza más grande. Aber een dag wordt het een van de grootste Baschbäume. La semilla más pequeña, De kleinste pero la korntje, más importante, aber dat wichtigste, es la que sembramos en el corazón de los niños. is dat wat we in de Kenia harten Porque un planten. día, Wens een dag, cuando alcanzan su madurez, wanneer zij rijp su worden desarrollo, en ihre Entwicklung, van a impactar la nación. worden zij de nation beeinflussen met dat. Esa es la hortaliza más grande. Hoe zegt man Hortaliza? Het is een strukwezen, ja, dat is niet een ganzer Baum. Dat is wat het Emma Hans van Samenkorn reden wird. Ok, Proverbios 16, 32 Sprecher 16:32. dice: Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ein geduldiger Mann ist besser als ein Krieg, und einer, der sich selbst beherrschen kann, als einer, der eine Stadt ändert. Dominar nuestros impulsos, Unsere Impulse, dort wat wir Gobernar feilen en te el- doen nu, dort gobernar en el nombre te de regeren. Jesús sobre nosotros. en loten dat Jezus te evalueren dat aan El ons. Señor lo reconoce De Heer kent dat, como una proeza, kent dat als wat algo groter mayor doen. que conquistar a una ciudad. Dat is groter, zichzelf te regeren als een stad aan te nemen. Todos los mandamientos, Al die gesetzen, el Señor de Heer quiere que los vivamos desde el autogobierno. mag dat we de leven van zelfsregering uit. No robarás, Du sollst nicht stehlen, no asesinarás, du sollst nicht honra a doodmerken, padre y madre, du sollst Vater und no Mutter ehren, codicies, du nicht no aufjenstig tendrás sein, dioses ajenos. du nicht andere Aufjäger haben. El Señor nos los enseña Gott para que voluntariamente los obedezcamos. leert uns diese Sachen, dat wir uit uns selbst freiwillig der Gehorsam sind. Ok. Entonces, debemos cuidar a la hora de... a ver, espérame. El gobierno tiene un extremo malo. Die Regierung hat ein schlechtes Extrem. ¿Cuál es? Woont ist das? La tiranía. Ich hatte es als Tyrannismus übersagt. Ich finde nicht im Plattdeutsch Wort dafür. Cuando gobernamos a nuestra manera. Wenn wir so regieren, als was wir wollen. Porque yo digo, Wenn ich das sage, yo mando. sollst du tun, was ich sage. Debes someterte a mí porque yo soy el hombre de la casa. Du musst ungedoen sein bei mir, wenn ich sie der Mann vom Debes Haus. obedecerme porque yo soy tu padre. Du sollst mir gehorsam sein, wenn ich sie Y den se Vater. hace lo que yo digo. Und hier wird gedoen, was ich sage. Ni en la casa, Nicht am Haus, ni en la iglesia, nicht an der Church, ni en ninguna institución. und in keiner Institution Dios aprueba la tiranía. hat Gott das erlaubt, dass wir so eine Art von Regierung ausüben. Porque Dios puso dos papás. Wenn Gott die zwei, also das ist ein älteren Teil, No, die solo zwei uno. haben, nicht bloß einer. Para que el uno Damit der einer se someta al otro. dem anderen ungedoen kann Para sein. que el uno Damit der einer